na lan numan mulan tanap mai tanapo yelak patamana babu mapu Joshua Israel katalan chan bu ka doktor wui bu hado bungau da tamana shokano alaya hayang hado bungawa babu me Joshua apong cha aleng cha muputu apong lum hay apong bli Joshua chapter 1 verses 1 to 9 chapter 3 and chapter 4 hado moma numanangi galak Teman offline classes ya wande Mosai Israel katalan ichiblan yak mong mupu yan imana chan bu ka doktor ngoylak china sa wui bu temanangi yangi hayang iman Israel katalan chan bu ka doktor promised land ng ngoylak china wanung jengma kem ngo the wanda mosa I chan bu ka doktor yungoi bali bu jeng bungawo tumana shinga ya yangi Haga Mosa li yang paime after the death of Moses Joshua became the leader of the Israelites. Israelan wuiba alane Joshua li yang ki. Haga Israelan chan buka tok tengoye be Jordan yang yan hado yang yan ayong jango yang ki hado kaye hay nakshi promised land tengoy lak chinango. God commanded Joshua to get ready to cross the Jordan River. Hado Jordan yang yan kailak chuna sa timdaya sa kawang Joshua da haga ngawan payangi. Kawang Joshua da iyangi, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. No kawang sosan ba Moses nang da hangi ngau kum lan payangi hado ido hayang ato ma hangi to lang hong gumbuling do then you will be successful no hamanakshi nang okpungi laksa kawanga Joshua da hake iyangi Iman hado Jordan yang yan kayebe the Israelites camped beside the river Jordan for 3 days Iman ni lum hado Jordan yang nakma ni lum lak yang ki Tau hipang me Jordan yang yan ma yang ma ngo hayanga and it was impossible for the Israelites to cross the river hado yang yan ma ngo buchina Israel kadalan chingna hado yang yan kaya dailaka yong imana yok lak ngo haga Israel kadalan ning na yang ngo wanda kawanga Joshua de iyangi ngyang palan de changje pu khonu Ark of Covenant hado ki yang Israel kadalan welak chune hayang kawanga nyang tambuke Joshua told the priest to carry the Ark of Covenant and lead the people through the water hado yang yan kai lak chune sa ngyang palan de hado changje pu khonu ki yang mong de ong do sa Joshua hakangaulan pa Oba niyang balana hado konu ki yang yande imana yalok ya be iman yalok pufai jam se yang yan bulak hayang ka to hai Israel kadalan hayan moklang khong gumbu hado yang yan kaya dahlak chinna lam ngai haga Israel lan yang yan kaya dayang fai ma God told Joshua to choose 12 men from the 12 tribes of Israel. Israel Jatlan Penmei Mupu Kata Penmei Lilak Chunase Kawanga Joshua de Haga Ngaulampa Hado Kata Penmei Libu Liangbu Kata Penmei de Yang Yan Sangyang Balan Yong Ngopu Hado Yang Yan Mupu Long No Hado Long Shaya Jumkai se Haga Kawanga Nyanga tambukia Joshua do katalanda haga ngawyang ki Taukia do katalanda hado yang mabu long shaya jim Oba hado long shaya Jim shoya pe Joshua called the priest from the Jordan hado yang ma iman yong ngobu mabu Nyang balanda ngai lak chunase aga Joshua nyang balanda ngaulan pa Oba nyang balan hado yang mabu ngai yang yana alangki amu yanata hayanga yungwan ba Joshua de hado imana saye jumbo long ban mani pai long song yu ja yang na ma lenglak china ningadam hayanga hado long song yu wa iman chuna hayanga for the generation to come no iman bai kalak chin ma iman ayanda Israelan ayanna kawanga hanghi lingyang ki do cheng tai to lak china lengbu hado mo yang ki
haka kawang alamoi bukaye hayang Joshua bui bu phangma kawang da mong hong bukaye ateng lakpu kawang hangi ba ning adam Joshua hado leng hayang tau kaye Joshua lamoi bu phangma Israel kadalan Jordan yang kayang haka chan buka dokte promise land be iman muyang ki tenyi bu ngau ma tamana ni opua Joshua kawang win chai bu kawang da nyam bu hai ating lakpu hayang mong yong bu mong nang bu woi ba amo cha sa tamana ni opna kawang Joshua da hangi nyang adam iya hado nyang maya hayang do sa yu ji Israel la no Israel kadala no Joshua win chai yang ki do juna kawang ngoi man ayong miracle no kanyen wang hatoi Israel katalan dangma akaling yang ki Jordan yang jing awan na linga tam yang katalan tau ma kiam mataye chan buka dok promise land dangu yang ki tamano kawang da hai ateng lakpu na meng ma taman ayen mo kawang kanyen wang ha miracle toiling lang wanang tau khai tamano kawang win chai bu fai hangi ba khakshu bulam ngonang hado khakshu bulam me kawang da ating lak bu phai iye mong bulam ngo ha se halan iye tamnang tenyi bu taman mong ngau alenga Joshua afong cha alengit Joshua chapter 1 verse 7 so shan ba mosa nang de ngawa tambu ngau khum khong kum bu chone linglak ne wong nang ya hayang mong ha yang wong nang ya nang amakande tailakai taya bui okpungi lakne tau ba ngau khum bu yakcha ide yichi ma yak nya ide talat halan de